Oh, Jiten Cardo. Kardon. Hmm. Nang di hem sido manon. Di Fusido. Oh. Hmm. Di li phone ko lo bang ada putih sar ho. Hmm. Dak boka jan. Hmm. MLE lo. Hmm. Deputy Commissioner lo no bang ke la Dr. Momin kaning jip Hmm. mang humi mi si karbiara Hmm. tum article 244 epen si akimang lo no tinta Hmm. at pen daga chingki ga chathan ilo ka chisong I avia phik ta ki bulo se ta no na bang ke article 244A bang ke akenan sot ke avi walam puthak si social media long patumi ningje ham si Jadi tume than bom lo National Party la BJP tum ke lage autonomous state ke wan thexia party ka lilo buni tum than bom lo mati. mm Ke than bom manta rat tum bang ke busi ji. mm Mene BJP long dun bom ben se autonomous state wan ji mini bosi aning che the dun bom. ola solam lo Hmm. solam lo Dak CM tuliram rong hang adung dam bom se aning cepat the dun bom. Di teme je ratum sini ne je tuliram long hangan non BJP go BJP party andar si do bomlo polang si ratum sini ne hmm la si ni tum pu bomlo wan tak the la tum ki athema tuliram jungjung lage wan thai kali party penang ji pot a party bang BJP pina BJP pina konde ratum non an ke chini pame puma pusene lima thalo Dr. Numol Momin ke MLA jongjong kali ge kali la solam lo lage inut dispur long tai si inut deputy speaker oi la dak itum karbiang long MLA to an mm rup sing teron puno dorsing mm ronghang puno bitesing mm leng puno mm nandita garlo sa puno ala tumpan mm ada lasi thimu chot lo kalang lo numol mumin bangke doktor numol mumin bangke asar lah asara lasi alang tum dak hangjo amala pu asar bangke autonomous state ke nang tumal ke nang itek thelo pu kaning je bangke lage clear picture lo clear BJP keempre ke hang long ke agenda awi ku bangke itum thelong dak lo ahong dasida karbiang long utun mas council itum pulo bang aci putim karbiang long pulo latum rat pan kapamanghu tik tik mati ha autonomous state ke tum hang bom nang po puman didi sisi hang bom nang po plon te ke hang nangi bangke tulirang long hang pen lo ke japon ni o kalang lo pen la si japon nang po la si Japon nang po ha Delhi tamil la si Japon nang po Delhi ke dam tamil la si hang po nang po rapan ako rapan ke hang po reje kam ta wilu ngabilo alang si represent lo lah itum kar biang long 6-7 lakhs voters pan ke alang si represent lo kalang lo alang tum si dam nang po omor sing tiso MLA do an nami dam rap pong nang po tum dam nang po sar sita alang tum dam de sinon ke dam de mana mana akas kom tum pan ho kapreka cultural society tumhan tang ho tumhan pangrum po poisa pidun pernikahan sekpen Delhi toy po halas ka size claim ro lemro sami thang ke claim ni duty democratic long role responsibility mate basic responsibility mangke karbiang long termas council tumangke che claim dekte derlo kalang lo sar non MLA bang flipo tum da che claim dekte derlo claim clay lalo la se pini bangke numol momen la puson ning jedet pumasi il tum sa APSL si tum ke surprise bolilun dingi ahok lam lo prang na tum chini sirat pantan bom lo stame rat tum han ge pinian ni surprise po la pen social organization la tum an da me surprise pusi japak langi ha no na thik bete numol momen basi me phi kai thi mini la tum na ning jedet po ha sita la numol momen la ning je li lo ha BJP order ang song ban ha ang song ban si bang ning je lo laki laki imang isi mang hu pik ano sar mane mupen nang lithan lo district council ke chari la tuliram rong hang pen masi represent nang po ke MLA do an MP do an jantar mantara long ke dam nang po pusita me halatum MP kaliatum MLA kaliatum apen chief executive member anta kaliatum si council long kaliatum si avive tum si hadak jantar mantara long ta hemprek ke hang dam ta article 244 ia puthak long mati sar tum si hang dam rong pusi pinanga tum ke mungkalos na pinang tum ke mesen lo pusna ke chedon do na tum ong
Elected tumbang sinon ge hajira jo toy turong lo. Lalu la si isi ni limang me po sini nang kar jusar. Ahok lam mula pe. La pena ko isi hini abang ke non kedamtang tami jam hanse tum la pe hadak karbiri chu mata pon dun lo hadak himonto ai he malong si labang so article 244 e puthak tami hala kibinet amay long chingwai pon nang ji la dak pen se assembly long pon nang ji po puthak kedam anta article 244 e puthak la mati sar ako hala kopilo ma ho hala omor sing ti sota MP ke thor ke article 244 a ke tingni ne lo pusi ganing je lo stamin non sar Dr. Mormin ka ke then nai lang alang to masara bang sinon bang ke article 244 a ke nanga ve lo pusi social media no ning je do mo sim mang hu me lo pusi ni linang kar ju ko pisi puji ma nang paklar ji ma pa lam sini nang kar ju sar Lalo. Eli tume nil tumlo eli tume PSLC tumge labang ke kamang hu lam mo pin lah aprang man tumge chini lah sinon rat tumang ke chini nang po bang ake thenai bang siganing je lo Assam long deputy speaker masih bang ganing je lo lake clear lo autonomous state mate article 244 agenda ke BJP long ke awe kumang klang ang Engke patumi pen tu vi pen antala bang so media pideta inut ta social organization atum la pen akapre hampa song tam ing sambri kachi ithak dona vi pin ti sala so puthak si ke posi la pusonu malaho mate lasi ladak pen angke klang dak lo kopi posi inut taning je dun hai bang wedat ma bang ke la BJP long arum si to dun trong lo la tu social organization do anda ha do dun trong son si do lo la sila so lam bang ning je hai hidel lo autonomous state ki hang pu ke attack si che krong chot lo la tu na si non bang ke bang ning je de pi da ning je tu hai hidel lo the ma la tum si bang an ke thok chot ke la tum si bang an thok chom ma ti ma sila so bo se tum ning je hai hidel lo la si mang hu mi elected atu mat si ke dam vek nang po kam si dam hai hedat bangke mahu mimi itum kadu udah sini lo central government ta BJP atum sa ke ong de do lo state government ta BJP lo dak di fuan ta council ta BJP lo ipu lo la tu triple engine bula triple engine pa na bisi ke udah lo bang tuan ke double engine an wet ha state an hai dah itu mangke triple engine bulu triple engine puan ta baca don ada di fuben ha Delhi buce don thora government anta la tum cedam hai hetet mangke itu mangku memi kangjang kalang lo sar Delhi le dam sida la tum ke jantar mantar ang le dam ning galilo ate mana tum opposition kali ke la tum ke dam ning direct ha modi office chambara lulu ke dam po ha parliament ang lulu ke dam nang po ha Amit Shah chambar long direct dam unlu opposition kali mati appointment people mati ang alang tum ke ha Delhi dam po aiwa hem paisa dor de che kopine aski mapan paisa dor de che halai si hangdam chot mati hokwe ke hangdam ning oton masjid ke hangdam ai de mudiang no daning je dam ai de lahin lo lasi ahok pe dahem pre ke hang ke latum ke towar long aja paknang cho cinema son ha drama si claim chot lo i hang wek ning athai alang tum ke claim wek ning athai ke dam ning bang ke pali le der lo lahin lo la Dr. Mumin alang la pukaning je puthak sita isi rara long alang non BJP sarkar long alang ge aket he nai puli putat cholo ka do MP MLA pen aparta nilihin ben ge alang li phan me condemn lo inu alang li tame tribal leader Dr. Numol Mumit tame inu tribal leader si tame alang li pini karbiang long greater interest mate itu ma constitution aja kong wek kido hormus alang li la ke isi underestimate alang kaning je bang di support bang ni li condemn lo lang phanta alang li tame autonomous state ke non mat grand wek nangi pus alang li kaning je ni bang lo kita alang li tame chief minister hala anti autonomous state Himanto bisa serma ke anti autonomous state mati alang li be ke dun rong pot bang ke ni li alang li pan condemn lo nili labang so puthak anta nili nang liya ke thanda misena po masapo
ratum kachini tu uja pana bangke ni labang sowai bangke ni paklang ponde ji sar chogi bo than tami